Nĩ mĩgũnda ĩrĩa ĩrehete makaya kuma kũrĩ aikari itũra rĩa Thiro taũni ya Nyahururu kaunti ya Laikipia makiuga kwĩna tũrĩanĩme arĩa marenda kũhahama mĩgũnda ĩyo ona ĩrĩ ya mũingĩ. Kuona atĩ yahanire tetarĩ na mwene amu kwa mĩaka mĩingĩ rĩu thirikari ya kaunti ndĩrĩ ĩreciria ũrĩa ĩngĩka nayo. Kwa hivyo ninauliza serikali ya kaunti ya Bwana Nderitu, gavana wetu Nderitu Mũrĩithi, aangazie kuhusu eneo hili la Mairo Saba ama Thiro Trading Center. Hizi viwanja ziweze kutolewa na wananchi waache kuadaliwa. Kuna viwanja wanaweza pewa. Juzi tumeona watu wakienda kuchukua pesa za jua kali wakiitishwa 15,000. Hivi majuzi wameitishwa 1,000. Hivi majuzi wanaitishwa 300 na hali uwanja wa jua kali uko na wenyewe ambayo jua kali hiyo ni Thiro Mairo Saba jua kali. Riu aikari aya nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ya Laikipia ĩtĩkĩre kũmakĩra thibitarĩ mũgũnda-inĩ ũcio kana kĩndũ o gĩothe kĩngĩrehe ũthii wa na mbere amu thĩna wao mũnene kwa ihinda rĩrĩ ni thibitarĩ. Tunaweza furahia sana ili serikali yetu itusaidie tujenge na tuwe na pahali tutakuwa tukihudumiwa. Tena jambo la pili, kuna jua kali, uwanja wa jua kali. Tuna vijana manyumbani, watoto wetu tumewasomesha na hatuna pahali tunawapeleka. Wakienda secondary wakimaliza, hakuna elimu nyingine wanajiongezea ikiwa mtoto hakupita vizuri. Kwa hivyo tunaweza taka sana watoto wetu tusaidiwe, tupatiwe hiyo jua kali ili tupate pahali pahali watakuwa wakikaa. Kwa sababu wakikaa vile hatuwezi pata nafasi, yani hawezi kuwa na maisha yao mazuri. Vile tuwalea hatujui vile watalea watoto wao kesho. Kwa ihinda rĩrĩ aikari aya no marathiĩ na mbere na gweterera kuona kana hihi thirikari ya kaunti ya Laikipia ĩtongoretio nĩ gavana Nderitu Mũrĩithi nĩ gũcokia ihoya rĩao. Mohoro Gĩtaũ Kameme TV, Njeng'a Wambui.